Kahit, kumusta jay kalkalyam akinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang. Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang. Kasla masaduta kaun. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga rod. Ta pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagano ka no ti katulong ka. Anya? Isu ama siguradok bakit. Bumak nangak kong iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabiit. Isu nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaeng? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat? At datay talaga na swerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isadyak mapukawan iti namnama, bakit? Patsik ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumat, bakit? Papanamlina. Inak man makisak ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda je balay nakauldag manan. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayon ang naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laeng, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laeng no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan, ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anilaang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagaman met ngagsapol iti trabaho na. Kitno kanayon kung ay baganay takin kwa na apalayan. Ngam di nakmet deng-denggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita.
Ang awan mo't maramidak, tadinak mo't denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't naabalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang magtikas jay karag iti amin nga anak kaw. Ala, mapan kay jay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adda mo't gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adda mo't gayam na idulin a balitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagat tinangilemengan da karag iti balitok. Adda pa'y gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible, bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak, taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ura inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga rod itangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang, bakit? Adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dinaw ti pangipwestuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sasawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan na pintas amasakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalanjay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ijay tunggal agtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon. Tay busag pa ito'y kape. Tatang, buludok man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Dya sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Hanggang dya la agar arapa apter aramidon nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saanan, tatang. Siya kun. Kababain mat kada kayo. Pagbainam ko katawan mat sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Shhh! Tagtagari. Di ka naariwawa. Taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na adito'y kayo tinangilemengan da iti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti dagat tinangilemengan da iti balitok. Pati kadag iti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka laang. Kandad dadaulam laang tamangga.
Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita laang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tao utak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabahon anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga minat, asig sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kong na itatang. Nagado ngay mula kiday. Ang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tan tatang. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayag tatang. Dito'y gayam tayang ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin da ita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga a makalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan da ita. May isa kumalang ti saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adda mo't kayang bunton dito yung likod ti kusina bakit? Apay di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Daytaman na bunton mo't dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyak di bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, agdada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta, naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton daytoy. Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kuna lang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tada aramidag. Anyat ko Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bakal! Lina! Ni, anya tririawam dita, Luis. Umay ka man dito eh. Nagpiksa ka tangiwa mon. Kita ang tinakalig na ito.
Go abalitok ako tsara, kung may sa atin daw. Pasig abalitok na giti bakit. Ni, yelo mga agpay sa tikulor da. Nakalim da kita? Uwan bakit? Ay naambak ng tan. Dayto yung tinabayagan nga inururay kaw. Natong palan, ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Diyak mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga roti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadang ijay adda ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok di nakalik bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kunak to mga minkang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagijay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid na. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit at tulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launa yan. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya? Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunobon. Tani, panagraraot manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Mano abula nun. Apay, talaga kadingawa nun kontak yu kang kuana. Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbagad tatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka matan? Tilay pang panawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos nakpa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Sana ka mangrabrak. Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan ngagpampanunot na dya tao? Awanay, nadadailan ti ulo na dya, Luis.
Jack met nga ron, amo no api anaramid na tikas jay kanyak tatang. Inanusa kiti mano atawan tikas jay nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Grace, ha? Di ko na, saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalaka-lakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino day ta? Ay, Jack am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang, nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min, imbaga na anabayagan anatay ka, ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Sikati ay ayatag. Jack kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta. Bastag sinatan! Itata, nakagraduar ka na anak ko. Anya nga iti planom nga ramidain. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimot Mano atawin mo't ang puro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti inggraduar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabot agman manik yor tararamidan na. Wan nga ro, tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no pati dugam dagita ko kaum. Isunto man lang ayal alika kamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang dayta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usarin. Insan, di mo ten maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok matasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan. Ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak matan kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalingkiyo. Ang damot di tante pagbayad yu iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingki. Ay na, basit laban nagdayta nanang.
Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho, anak ko. Adamot ten trabaho. Kas makita yumot. Inaldaw aday wendak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo, anak ko. Ay nananang, pasensya kayon. Ngamjak kayat ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaammo ka, anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo, igatang yu iti masida. Day talaang, Tabasit matla ti sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Dakkel nga agpaiso, ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laeng, adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwartak alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal na nung dakkel ti sweldo. Apag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromotak. Tabarang ngumato ti sweldo. Nay, ada ka man dito paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika nga'y, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill, ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonya iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabahuan na, ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay, wala. Dakkel a kumpanya na ijay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kamin. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mat nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak dito'y. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidag manen ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak mal na no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kaket nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy matlat tagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? No adaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad-adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot nakarkaro ama presyura. Sonya, amo man sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay.
Ni Jerome pa'y matapada aman nalaw. Nasingpet-metkit din ni Jerome nagagat pa'y. Unang may mayat kumamit laeng no adda mabalin na itibiyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mao. Saan pa'y nga itatatang? Adda pa'y lang amin itibarko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumilang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo na ito'y sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak baraw. Madlaw nga stateside dagitoy Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonia, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan met, mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit kamatlaangan, Cholo. Si manmat gayam tinobyo ni Sonia akasinsin mo, anak ka. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wenang, nagasatak matlatak ni Jerome tanasingput nanang. Ngam adamang mga kwachismis, anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan itinubyom. Tagibasitin na ka no taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ka ni Jerome. Anya nga ron nga, ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Diyos ka balasang kaw. Anya nga iti plano mitipyag mo? Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakabsat kaw. Ha? Kita amot basit balasang kaw. Mano atawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabot la agkokkoter aramide mon balasang kaw. Nik agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle? Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tulangan nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayam da iti may sa vocational school. Kasta gayam. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay niso niya nga'y, kumusta mo't manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itatakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana,
Sana kasi di anak mo, adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot akin ang maestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyin nak idi ng masadutak. Kanya nga ta, no mga alakamot iti education units mo, bareng mangisuro ka may, tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia ano mo't ti kwarta na, saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala kumaata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahoam. Panunuta nga dapay nag iti adim nga agad-adal. No kanayo lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayong agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day taagbalin nga apukaw. Ay, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawit ka day. Kaano ngay ikasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko maa. Di na matsungsung-batan ti awag ko, tatang. Man-mano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, late Andan to na po ka. Putot ti siman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idaan. Jak kaya tarong marti ubeng di dapay nagkalay sa. Kat kaano ngay nga agawin, manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Isu nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anyat ti kayat mo asawain. Pagdua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, kwa. Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin amanugang mau? Ay na, saan ko nga apalan jay manugang mo, manong? Apay ko mga apalan. Apalam. Apalam, lete. Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, amang ano niya ti mapasamak ken ka ken iti sikog mau. Sapay madlawon ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In black nak pa yan. Anya? Awanin, tatang. Intarayan na kung ti sikog ko. Kasano nga ron itan? Kunak man no nasingput na di Chulaw. Nasingput hindi saan na pa yan naala ti kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wen, Cheska, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya?
Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mo ti kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka mataninsan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itakinsan. Masapol nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y manan apa nagkukuta ramidek. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan eh. Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kada dya kamsat ko ta pakulot. Ngamda tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax dito balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan nga agpakaturog. Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas lamanti ka mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, uncle. Anusan nyo pa'y laang Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karuprupa pa'y mo't na di siman lulokaw. Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, uncle. Suray kaanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayaan yun tinapalabas, uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagat. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo kat makaturturugak pa'y lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akalintayaw. Agsuro kakit di mo tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adalak. Nga mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang maipakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaamuan nyo ama sikugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskartay. Tatang. Doon napigsapay kumanag iti matak agad. Sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang.
Ang nakapsut mo't ngaminan na ito'y matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? Wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan itibasit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kantulakit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da ka, kan tinobyo na, kabagays. Wan manong, inton umay abulanan. Ay, imbag pa, jay anak mo, ta ikasardan. Ngam jay anak ka, ay, linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa ka jay anak mo. Ta oray manalon lang jay pakiasawa na bimak nang gapoy tinaglawa amula na anat natang ken prutas. Ay wun, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa'y. Wun nga raw. Kabagays, sorry mababainak kada kayaw. Ado ngamin ti sinasaok iti kalabay sa may papan kada kayaw. Kat ita, lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot, anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris, iti nagbiddutan tayo. Kunamat lang no afford na matipo man na siya itagdudo mga lugar. Amok tumot lang nga gasgastusan dyan lang nga asawa na. Apay Nora, itay ka pa'y asuman na udit kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idikalman pa'y lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat ngamin dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabelle? Kat, di kaklase tayo di elementary Di nakapsot ti utak na. Di ka na yun nga nakatugaw iji abay ti CR. Ni Annabelle amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urnuso mo dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asidagan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwana. Tane, nakababay na. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday tabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kastoy nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Akit planuan nyo kaano tayo arumwar. Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timaka mo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak manudual daw kayo laang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manak ka. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga nalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam? Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor
Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan. Wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayan adata nga share ko. Ay na, nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pa kasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao, ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy di tinapanan tayo. Itay pa'y pumanikyor. Nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang ni Nora, adanadlaw ko kinkwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan kwa na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya timayat. Angam di ka unay agyad i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga kubuak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod, aglagto akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tid tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga taya pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga managaway. Imbes anaragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumot nga mintatang, jegayem ko. Isuti nang idaulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rin tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya? Ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslakim maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mat nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na, baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, in ka ginanan anak kaw, tanay,
Madlaw na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko ije na pananme nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka laang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapananme. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang ta amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka nga minmot ah. Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot lata panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Yung pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukuto nga yati agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka, tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak, no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano denggenak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masadutak. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadlaw mat ngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Ay, mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga minti sa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito.
Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sangailin ni Rochelle. Wan, iso ama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon ditoy. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabantakidag pa, Charlisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Ken amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagja kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang mataja agsursurta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adamanan iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagijay na apal nga tatao. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagijay matmatada. Allah, awanin dagiti kakadwata Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mo't ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga rod nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga lalaka ti magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dita alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Roda. Agpila ta nga Rodan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kayat kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitian ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katun dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngamdi mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsapa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man-mano matikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Apay ngay akas namat ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no adak wartak. Anya,
No kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwa na, tataam mo kat ilibre na. Anya? Naituro ko matgayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan nakngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente may agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano nga'y? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati busyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid datang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kasla kakapsot kan maulawak. Mapantayo lang ang di ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, wala nga ron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Aday tadagiti lalabaan, ma'am. Nag-ado nga'y datang alabaak. Aganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaid nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dahil tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod tada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ilang kanya na. At dakarbangan na amangala iti daychay. Takwarta na matgayam tinaikatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko na ngamsaan. At daululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko.
Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming dalisa, kanda gaya kaubraan me. Nag-ado tipos da, adapay videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Ket basol mo mitlaeng, no apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Ket nalabi it napunuandan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Ket amok nga ammom ti rason. No apay akim mayakay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwartak apang ilibrikan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasya nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman tanakaamiris kamatlaangan. Kat, kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon Baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Uray kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man na i-process. Kasla kaanula ang idiinrugim ti nag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe Kat sigurado nga rutaan anak ka. Wan ananang. Agurayak lang iti awag da kanyak. Ay da, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigamit iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Baikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa'y kawaduwadan na. Oray inggan fourth floor. Yan, anak. Sa munto planwan day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kilhulyaw. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwaragawag mo mo't edi tersina ni bakit edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Para kaminton ka ni Lucas nga anak yo $1 te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka may akas ija anak kao. Warang ka sure da jayo. Kat masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay wanangkel, umay kanto ijabalay inton malam, kaagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya. Wanangkel, rogya kon tagpadispedida. Huston to, no agflight akon.
Apay, naumakan, ngagtaltalon ka na ka. Murang girl, ilakok ton day talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga saldaan pala eh. Alang araw, itong makaapitak-atap no ada pang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sana bali, tayo itong makaigamak iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mat. Maibus ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaad dagiti gagayem mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't aginom. Tadyak ton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpaling kayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na nako. No kasta, awanan at idagaaso kayam. Awanan na. Prak-praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Oo, naya. Di kay kadiagdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo to iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kay naigan day tapyak iti panagabroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki kaanakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Solidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngamawan mo tan. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laangan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan? Ay, Insan, bumulod ako mapailang iti kwartam. Aramatan ni nanang iti ospital. Na-ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron, sana balin, Insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan magayam. Nanang, luton nyo man na ito. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kinijake. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, saan nanang? Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man.
Italaeng nga umasidag kada tayo dagidya akabagyan tayo. Taamuda ngamin nga agabruda ko niti mabiit. Sigud mata saan nga mas asidag dagidya at tao. Sa dala makalagip kan umasidag mat no adda kasapulan da. Adda nga rod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di kala na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay naawang pay nga minsi ka nakakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaam daytoy. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang haruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang aggagayam. Isuot ko kumaradya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay adi kag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nyan ti solidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti irurar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar da matlang iti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit matlan nila kay na. Kitaan niya man. Damat gayam kwarta da. Utangan na pailaang mat na tao. Ay na, sumanao ka pailaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito'y. Itapay laeng sursurwen yun tiyagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasig to adolyar ti may gaman niyaw. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen itipil adipay napusaan. At dayta kay manen. Dayta man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno adda pagpaswildo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa'y lanakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa'y laang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adapay mo tay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y lanakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Raiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isunto matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmut, ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Nay, anyat masapul mo, Mare Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyaw. Wen ko nakmadagusan tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasakwa badok. Master kanyon ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay, nanang. Awanan tirong baga pagsaritaan tayo. Ay kwa. Sana balay, takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamu iti amin. Di ka pa'y mutla ag flight.
Idintutan ni Jerome akaanak ka kat nag-fly time. Imun unakan sapay ang nag-apply nga misaw. Ay, ururayak langan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaabrod kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik itilinaw. Maikawa ako na mainitan. Ne, kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaonan yaw. At pagpaswildo yung ay. At dapay mo dyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. At dapay mo tay bakak. At dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakong barawk. Sana bali ang kail na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak. So nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrubotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahi tayo driver ti lugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, papananyaw Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka na iti dingwan iti balay. Apay, isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya? Sana ta-gorder kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyaw, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga mo Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita kamanan tay post ni Marlon. Agsasarunumot tan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumot ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasit ti Pilipinas. Ay, jakamoy ti day di akaan na kamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na apituran. Sa bagay, ipapapas na siguro di nantun maaramid ti kasjay intun nakaabrudan. Unahangam kababain. Amangan no ibagadang agpalpalas to. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon Marlon. Na kayo ngayon di kayo mangan? Pasigmat anatang ti may lutluto. Awampay karni. Mapurgaak itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kasdi agpalingki kayaw igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw? Aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mo. Uray tinapay lako maawan. Pumanasyar ka Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mo. Ha?
Sige. Gumatangak taon na. Ambisyosa mo't na dyan na Marcia nanang. Napili iti sidain. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nanang, awanan. Awanan te. Awanan na itinamnamak adulyaris nanang. Pikimat gayam tay recruiter ka. Anya? Subad na gayam. Awanan ti awag na mauray ka. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy ti amin, agururayak malay ti awanan. Anya nga rod nga ay, talaga akasta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adingwen ko. Dayta nga minti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo nga mindungag iti pamagbaga. Nanang. Amo ka didakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kalaag pay atay swildok akin si Mel. Anya? 15,000? Ket kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaunen yaw. Inananusak pay nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapampanunutak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Nanang. Marlon, ayan ti swildo ngay. Jakin si Mel. Nana Marcia, amoy mo takas ti tinapasama kanya. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta tong palanta, Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito balayaw. Kanawampay merienda ditoy. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay dituyan, tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito kwartak dito yun, ana. Manuday taya? Sangari mo lang. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw? No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan na. Itid tayo di washing machine. Anya? Alan na. Bagkatan nyo nga rodan di washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo di balay marlawn. Kumboy yung tak anana. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikarigatak la baklayanan. Ala! Ibuat mo! Tabaklaya kon, Marlon! Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron insan Jackie. Kayat mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akit awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga iti busbusak insan. Ay na, saan mo problemaan day ta, insan?
Maidiskitaran ti kwarta. Agsapul ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabrod kan. Alaman nga ro din san. Inkarit ngamin kaninana nga pagnamayak apama na makaabrodak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan insan. Ta siguradon da ito eh. Saan kanto na mapiki? Agyaman akin san. Mabainak ko ma. Anya nga ro nga. Pasensya kan na awan na ipautang ko kan ka iday. Awan, mawatak day ta insan. Basta agsagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements sa rumbang nga alaam, insan. Nay, apay dagita. Akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Ditoy akong nga agnaad na lang. Apayan? Agsina kamin ka ni Clara. Diyak kayat ti ugali da diya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, areklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalit ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sina akon na diya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babae, kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme dararmam dita? Apay, magtakas dito ibagbagap iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no natipod no arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam? Amom ba ti family background da ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas deti ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakit. Amangan no iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya malang no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbarin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan kwa na. Awan ngamin ti amok apangital kaken kwa na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yu. Ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Naa, tayraman mo pala ang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay anagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang. Talaga siguro asan na da kayo tagkagasat. Tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang, saan mo tamabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukasta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasting aramidak. Asino ngarod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi. Talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan. Mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka itinasaya at nga amok balasang ka. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpad ko pa lang.
Nga mungat at dagos ni pasungad yu kanyak. Ano mo tikas tangaw kalayang. Laklakayan kayo nga di kayo palagbalbalaw. Kasta kanayon ti aramid yaw. Sika, ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam kanay kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsanot-sanot kamatay. Di kan makitinulaw para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oray sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na iti akwarta ba kahit? Impawit ni Clara. Anya, ay na nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipawit iti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanusyak, di nakdengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da ija abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagamag. Pangasiman, David, anak ka. Agnakam kan, tasaan kan nga ubayin. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak laeng ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak nga rod pay. Bisik ka nga, agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laeng. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw, di mo'y panamnama amin kan kwa na. Dakil mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agbanlugak ngay. Na, Kanwan gayam. At dan nobyak kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. alya. Nakanamanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit kapaya di mo labdan ang mangilimin man ang iti sa balay ang babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na mati ka andingay Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kananya tamaw. Ang mga nwada trabaho di baro anubyan na. Kanayon mulatan na konsintyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Ang mga pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa'y laang ti apo ko ta. Pumanaw ka man pa'y laang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa na Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di na balayong. Awan pudno ngam anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ko sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan pudno. Kanwan gayam Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw. Ngam di kan mang namnamak ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo mat ka ti makiasawa iti sa balin o kaya mau.
Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak mi. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi iti apu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibagamang magkini bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo dito'y. Anusan nyo pala ang ti mga ramid karagitan nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat ta inam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sika tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Ang mga datrabaho, pagtrabaho nak. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may nadyay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Diyay babae tagtrabaho. Ngam isaw adda lang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswak. Amu yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot kanayon ko idi nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasang ko. Agyamanak manen nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akong nga agsubli iti abroad, nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguron day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo kuyo kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adwarigat mi kang kuana. Basta alam latan ngawan na nyaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Diyak kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda diyak, Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalinti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan adata ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, jak itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itutiinan ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mo tiinan ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon tirigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti ibag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak, nana? Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam,
Bareng matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakait, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Ala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakait. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasanong arodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta, Bakait. Ayaw uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabaalan na. Isong araw na nagabroad tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis diti balay. Idarum ko na dya babae. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kung may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makaduak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't day di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan. Sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na nana. Uray numangmangted iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen nagsasakit abalikas ti mangeg ko ken kuana. Sapay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang road, agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tila ko. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery. Ay na, dimbakelen to'y bakery balasang ko. Limawan. At dapayin pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan paraken ka balasang ko. Agyaman na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba, ti mapanidjibalay da. Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga rin ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kas jay ti impakpakita midikin ko na. Ay, jak ninamnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agdudum at tinegosyo na. Nagagit nga may ni Clara Bakait. Buo nga amin ti kinagagot na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam na itadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right, ada kamot na bayd. Tatang, tag naudak manan dito balay. Anya? Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? Pinagtalaw na kiti balay da, nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto, Mike.
Tadyak mo la kayat day diyang agbalin a manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada bay. Jak payam mo, tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang, tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel tinagkuranga kadakwada iti anak mi. Ay wala. Naimbag, tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ron, tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayan nyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan da. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti merienda yun, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensya kan nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Uray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasang ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakkel tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David. Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko, ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulnit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusen ta ka man ti amin kadata. No may papan kan Travis, saan ko nga ihimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabiimot la akastakan David. Puyatan nakmo launa yun anak ko. Sa akong kamalan ti sakit na nalang. Dalay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni hospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadao ti timpuara sakit na. Ay, wag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga rod mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Ay, una yan. No saan da kumanagsiнаkin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kuwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamit nga may. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon da ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan.